Twahika hari Rukungiro Health Center ya Kana aho twashanga omushaho Maureen atwikirize kandi yacoborera omugasho gw'amashereka aha mwerere. Amashereka omwe nagobamu okugira ngu ekyo kubanza gari balanced diet, ebirisa byona eby'omwana arikwetaaga kugira ngu akuregye agire amagara marungi byona birumu. So agagu turikuba nitugura omu za supermarket nkahi hariho ebintu ebirikuba nibiburamu. So omwana oyongyera amashereka ga nyina tarikushanana n'okuzibwe agagu wayiha omu supermarket ninga omu duuka ahabw'okuba hiine ebirikuba nibiburamu omwana gu yayonka omu ibeere garimu ebirisa byona. Kurugiirira hari Dr. atwikirize omwana orikwonka amashereka tarikuteganisibwa ndwara omu kukura kwe. Nigabakora gye omunda ahabw'okuba goona nigaba digested ningashi orushansha rwitu nirubaasa kugiihamu ebirisa kandi oshanga omwana nashoboza gye kusinga gariya agu turikugura omu duuka ninga omu supermarket ago orikushanga obundi gabirukanisa obundi gabarwaza empato obundi gatabakora gye. So omwana orikwonka amashereka naaba atakurwara munda kandi naaba nashoboza gye kandi atakuteganisibwa aha mubiri gwe. Atwikirize nagira ngu okonsya tikirikuyamba mwana wenka baitu na nyina. Ekindi amagara g'omukazi nigayambwaho ki omukonsya korikuheza kuzaara omwana nitwencouraginga ngu omushaha nk'emwe etakarengire obe watandikire kumwonsya. Kokonsya omwana nikutuma nyina enda yawe yagaruka omu buteeka eki tukweta uterine contraction. So neraka kugaruka omu buteeka haza ekyo kikuyambaho okutableedinga okujwa okumurikuhurira nibagamba omu bakazi abaheza kuzaara. Okonsya omwana omu bwire bwahiihi waheza kumuzaara nikikyendeeza aha chances zawe z'okubleedinga ahabw'okuba nikireetaho uterine contraction kandi kituma nyina enda yagaruka omu buteeka niwe amagara gawe gabagye. Ogu nagira ngu kurabira omu kwonsya rukundo y'omwana na nyina neyeyongyera. Hariho eki turikweta bonding. Ohurira nibagira ngu abaana ngu nibakunda ba nyina ngu nibakunda ba nyina kusinga biishe. Hariho ka connection akabaana barikwiha omu kwonka okwo hatiine handi ahu orikubaasa kukiiha. So omwana na nyina nibakura barikukundana kandi bahikiine munonga bakuhikanisa munonga ebiteekateeko kurugiirira omu konka okwe. Ekyakabiri nk'oku twaba twagambire ngu amashereka gari ready to use. So nyina tarikwetaaga kumara obwire naza kutebeekanisa manya kwozya amacupa ahabw'okuba bingi agagu tukuba nitugura nituba nitugabaheera omu macupa. So it is time saving. Toine bwire bwo kugira ngu oze kubanza waza kuteeka manya kuta omu fridge manya kutagasa kugira ki aha nshonga z'embarira y'oruzaaro omushaho Maureen nagira ngu okwonsya nikihweraho. Hariho abakazi abatarikubaasa kugira enda banibonsya. Titwena konka esande nyingi ningashi emyezi mingi ey'okutandika hariho abakazi abatakabaasa kutwara ningashi kugira endiijo enda banibonsya. So omu bakazi nk'abo okonsya omwana nikibayambaho kugikozesa as a family planning method. Konka ekyo kiri subject to the different persons. So toka kigenderaho munonga konka waba nozaara nk'owakabiri owakashatu obundi noba wakimanyire kuni kikuyambaho kukora as a natural method of family planning. Omushaho atwikirize nagira ngu omwana ashemereire kuba nayonka buri rwanyuma y'eshaaha 2 kandi ngu omwana aine kwonka amashereka gonka kumara amezi 6 atakahiirwe ekyokurya kyona. Ekyokubanza twagira ngu waheza kumuzaara omushaha nk'emwe y'okubanza oshemereire kuba noba watandikire kumwonsya. Ekyo n'ekyokubanza. Ekyakabiri omwana aha nyuma ya buri shaaha 2 ashemereire kuba naaba nayonka. Nangwa abaana batabona obwako babyami n'omushangayo omu kitanda omuheereza ibeere warikwata yonka yamara garuka yigwejegyerera omusiga w'egyenda oza kukora emirimo yawe. Okwonsya hariho abazaire abakunda kuheereza abaana ebyokurya ninga amate batakahikire. Mbwenu nituhabura ngu omwana ashemereire kuba nayonka amashereka gonka kumara emyezi 6 otajwangizemu kindi kyokurya. Ahabwenki twagambire ngu ebyokurya ebiri omu mashereka ebyo nibimara omwana tarikwetaaga bindi byokurya byarubaju. Ebyo byarubaju ebyo oriyo notamu tibirimu biriisa ebyarikwetaaga aha myezi egyo kandi nibimuteganisa omunda oshanga orushansha amara bihutiire ahabw'okuba bikyoro bimunonga tibikabasize kuprocessinga ebyo byokurya ebyo oriyo notamu. Ashakwa Dan Basibi.